sign to ni Impact TV Kuki channel ana vezau si na bonan kahin le movin chule kum tha hi talhonin na bonan kum tha chibai kahin bolave chule tu ni ihin sai diu hi le poppy cultivation chungchanga CMin phatmasa video last one into poppy cultivators tiana sei chungchanga chune ki holim diu hin tunia ki holim pi diu vin akhat na in puhol khumang haukip ama hitu tu adinga Vice President Kuki Chief Association Manipur KCAM ahin chole pikim former MP chole Reverend Obedia Pastor Methodist Church in India MCI amho chengtohin ihung khaulim diu hin amho chungcha masapin in jong ki pathu avelin sei kinu nahi tunin ihung khaulim pan adiwin video chuin muso ke diu hin video achun gam umdan ho gam chai ho chave in cultivators ho zo si chu hi last warning hi tin na sei na itabang hin to do ding hamwang chu ka hepun ai lo li pi to gona ne ai pi abol nom hamwang chu ka hepun hin la hi chi kalai na bol be le ti khat ga na khat ne in ka he in hi chi chung chang hin na ho changin ipi lunggel nei na nei wam aban ban in sei khomute pawmin tuni Impact TV Kuki channel la e hon hi tabang phat man tamta imu theikin wa adi poppy cultivation chungchanga hi avela ningkum langa kese ho banjama tu chunga hi adi final warning of poppy cultivators ti ho hi topic mangcha hi chi ke hon ri wahin ken ne khan se masang gating ajola kalo ti den aban sen ten ama sign Impact TV Kuki channel kazana salam ka bol mi pi ho sen kazana salam ka bolin hi chi tu masanga Honorable Chief Minister Biren Singh video footage unbol na chu phat masan jong loi te janam khat jong thamhat bang zo sei tabin kin kamu danin hi chi hi atheng ta se danga chu footage pa hi di ka sa loi na di ka sa lo na pa chu pi ham te le poppy hi am honong chun ala no chu thinghang ga mahin a hi wanga poppy kituna kani kituna wang ai pui ti hi ka se masano me ne hi aji chu gam chai hin ipiloham na ipi kitunam ti no ke pon a hin ala no phat nung ju ja chu approve na ri pa chu phan dele poppy apa yong kimulo hi aphung yong kimulo hi na chi yong le chwa chu pu an Biren Singin khaw ta ai chi warning hichi yat le nam tabanga direct nga su amina selo banga chuna hichi tabang yat ho atina pa chu mi ho vet dana chu na azat cho selo me thu hin hichi hi particularized chat wang chu akamen wang chu na sei pu na hi dong le a hlo ho chu na azat ho chu za chat tam zo chu i ho ku ki te ki azu ka na ki jang ki ui zong mat na ti lai na ki ui zong mat ti mai ta su na ai ti a chu alang kha lang chun i ho i so pi ho thing thang mi che jong la na na ka te ho chu tu le tua hi ki dip na chu jeng na hi ti ji chun loi ti ho khat case study ka bol na chu mi khan hen e ku ki ho la hi hloi le bau tamamin na it is a CM pan direct attack evaluation na go ho gam ka hlo re na ti ta bang chu ki mu chu ya chu e ho gam hi na satan na hai tan vet chil la na khol chen am ding ti chu ai ta chu tu chunga hi chi ki se pa wang hem pu and Biren Singh long wang hen na hi chi a bol fu le dong le na poppy logam a bol pa ma khona a bol hil le na ti ke mu dan le na ke adi pa chu ni han na na adi tam tam he bola cho bol lo na bol han na accept ko bol le na aji chu e ho jong chun even ku ki te jong chun aji sa ku CSO ho chun aji sa kum amma sa nga ki pen ma sa chu ti na aba sa nga chu ji poppy cultivation nga ni nga heta church level la pem khat activist level a chuna akip na hi kum sagi kum get kum som lang ta chuna ai wa aman tu chunga
wall on drugs an pen hi kum thumbo na lai chona ya chi ho chun ke dei lo mo he ti chu church level va ke se tam na social level va ke se tam ai ba hi lo ya chu i ho jong hi i ki pal no kha chu pham del i ho le ho ni se ti na koi ma ki thungai na mo nei lo pau hi chi ya chu tu chunga hi ho sa ki menta na ho sa thum le li la nga ki menta aba na yong met beri ti ai le anu be se lo ya chu na mo an ti lo le hoi la lai jong le hi chi bol ta lo ding hi tia hi kilo na ani kin he chu na ani kin ne wanga chu mi bong ho kha chu ne le suma o loi pa ya o loi na gama o loi tam ta kim chu ya chu a bol lo wai le na suma le ding loi pia le ding hi chu ai tia chu chun thi le thi dam na tia hi a hlo kit na wa pi kit wai le hi chu nam bat dong ke chai thelo a lo dong ke chai anga thelo wai tham khat za dong me ne a hen la ke pam ta en anai lam si ho ai mun amu the ho si wang chu na anai lam amu the si ho wang chu mer sit lang wang chu a ki bol ta pon na hi ji hin che le leng chun i ma yo na sat na she me ne na hi choi ya chu ke pamin hi jong le tu ma ba na hi ang chi be pa chu le na practical grounding na punishment hung ta chu na penalty hung ta chu penalty je phem de le Manipur la hi forces police amin na central police narcotic na langa kona za nyau ngene le chwa kona hi ki ven thei pinu chu mon ti lu le isu pi kha chun hi cha bola mo akimet hamu wa alak sen nu chu event nai la na nom sakit lo wa civil society organization lam kai khat ani chun a hi poi akitina wanga ta ho thei tha ki ho pi loi uma abana chu sau ta chu mi za khat amat dil awa chu khanam nyam ki ma sa he na ti chang nge chu pan ke kilan la he na ta chu chi thelo wa la ajo yong le legal aspect nga ebola chu government chi opium popi na sa ta cha do da ham na ma na thei than ham ti pa chu legal aspect nga ko kang na ajo le sei nau tin tu la tu a kin ka se chu da loi ten ni yong phat kan pi ding na he chan chu sein ka ting ken tua kan si ka appoint kala num pin wang choi le tu hin practical landing na grounding ki bol tai met ding long met the met ding ho jong chu hai tan argument pan ta in na jong la nga ding ho jong chu amala ma in hai tan he chen ta wen mi ho chon na civil society organization no pan na in pan wang cho ki la ta in chi be social lam kai na in hoi lai jong la chi na a bol ho chu min amat jong le tua pa sa chi be le na hu yong na thei ding wang chom ta poi na ti jan ge chu ka sei ngam me ka sei ngam ka ge pai ai le pekim nalung galen sayo hicip dunia hicip poppy plantation final warning kiti hi isei diu hi thanu wang lu hi la hi ji chu kum tha 2023 hung lu to thona cha ma sa pe na i khet yeng diu hi vet na hi le wang chu nom be se bang hi poi hi jong le weaver ho jo se kum tha chi bai ke sai na ko nin jang ka hin bol no me tu ni hi ni vet no le ki bol na hui chapang ki pho le ki jep ta bangin ki bol jengin hi chi hi i pidinga chu hi chi ta bang hi nam ho le akilet sa yong idim se novin ki bol thei sa yong akidim se nin ki hi sa yong akidim se nin a hin la tu ni hin mi ten bol na ho hi vet na hi le ho ki gel to min bol na ho aki wal be se yengin lang khana vet le za chat o min lang khana vet le luhan o min it's mixed feeling akine yin hi war on drugs kiti hi kumni ning kuma pat son aki haza in khat be ni impact tv ki holim na iloi thinglang gam ho nagalang side lang side sule me thei ho khat arulinga spokesperson atiu ake ho naw yong chu ina muso uvin jichi ga be na hi le ho hin tu ni hi abon che ke ni imo di mo wi wang khati nom poi
ahin hi chi poppy plantation he mas pena ka ga sei nom chu in sung atam zo hi drug ji a nu te thilonga kap le mau izat huma khang tha hin ho izat ki chaya almost every family has been affected by drugs ahin tu ni drug iti jeng le drug nga chu heroin LSD ateng le dang yong tam ta o mini paga ati a chep tho ho yong khu de wy ati hom cho jo siang khu drug ahin tu ni hin ivet na hele poppy plantation hin na satai na ki target nin hi chi hi ken ka ga sei nom pen chu thing thang gam hi e ho gam hi chi igam mu hi I eat ma jiengon hi chi I nu hi iti e hon ivet kolubam kagam iti a igam chu igam a hi ji a icha ilung se na icha chu iti wa akhang dam ti nu le pan agel banga igam chu ingai lu hi ji a chu igam chu iti wa akhang ding ham hoi sa ding ham phat sa ding ham ti hi number 1 in ki gel hen tun poppy plantation hi ha bol chanun igam mu hi ki chai de igamu aki chai na ding chu ipe ham ti le har za aki putoveti aki za in ahi le thing le gozo se aki sar hutan thing hangam wana pa thengin ap ugam hi bang hoi an che lo hing jong phai chama ki tu le ho thing hangama ki tu aki het dan chu organic himama yeng har ki ti zaw lo gam chu tu ni hin e hon ikisu se tawin igamuhi atsajin igamuhi har a tapon natural fertile hichi har chu talovin hichi aset wang hi khunung ge dinga igela hi le aphamo le jengin hi aji chu one day hita hi iche pp wa le igamuhi chai che ding har loading mun khan achun magazine khatakana simdo in scientist hon for the next 50 years hitobanga ha uma ahile e hoga minel digam kiso dei ti hong chu kana simdo in ala tuni hin iche pi da no hi iche pi jingu wa le igamui chen na thei hung lo de i chen thei lo ting ule hoilang ibel diu hitam thil tu hitin khang thei ta loading tui thei ta loading thil ke hoi thei ta loading tui la kang tan tin hoilang ichi di hitam in the long run hi chi chu ko ga sei no ma a tleng le an ina achun tui lo na achu mi hem hing zo lo hi in tui cha hung kana hi le mi hem chu hing zo lo hi a teng le phai sama hi chi go ahung zu tai ti taute go ahung zu ahung long la cho anoi langa I hon idon kit nu le poison chu e ho slow death or cha e ho iki thau hi de hi chi je chun ken ngai lut ta inam mi te ko ma ka sei nom hi I pi jong le CM pa en birenin abo a sei ji le abol ji le force aman ji a I hai diu hilovin igam ingai lu ji a hung ding generation ho ding igel kho ji le inam dinga khunung ge dinga I hin jo na dinga chu hi chi hi mi pi ten na satta agel kho ding hi important ka sai na hi then khat kit chu I pham bi le 2019 kum hin stevia plantation bolte te ji chu hi chi poppy plantation ho hi khat ve le Facebook a hin so win a hoi ma jengin am ha wang I effect le e ho e su kha dan ho chu igela hi le hi chi wang hi sum izat hung hen lang hi jong le e ho I hin jo lo diu hi chom khat jo le ti ji chun ke jong hin ka hi kat
ก็ฮิก็บอลเทคำแล้วก็เซเทคำมินเดลฮิลามากันนะจินินมิเทมมิจิงโฮฮิจิสตีเวียพลานเทชันเอ็กซ์เพรสโฮคัมพานีโฮก็กิมูปินก็ยิ่งมาจากโซลโฮก็ฮิป่วยก็นักกิมูปินนะฮิเลอามาหอยงจะอลุงอลุดมาเจียงุนก็หินปูจิน Government of Manipur ฮิจิอาจงหิน Health Minister ปากอมา introduce กับบอลินฮิติจุน Health Department เนี่ยยงคุณ meeting กันเนี่ยอยู่เหรอจีขัดเวียงก็ใส่สาฮิตัน individualize ยงจูอิมิมาลายงจูอันนี้กิปนามาฮิจิฮินัมพูน่าให้ดิวฮิกิติอติฮิเล่หลังขณะ alternative เลวจูอิติมีปีเตจูอีปีบอลดิวฮิตาม alternative ง่ายฮิจิป poppy plantation อีบอลมาสังวยงจุนอินหิงจิงนาเวฮิวางินหินบอลว่าปนินเกยกะจะดานินเกณฑ์ไทยจะกระเตยงจุดแถมจะขัดหงกี่ครั้งเวตีจงให้กิจอินหินฮิจิอีบอลโซนัวฮิเลโซกิเซจงจุงเตยดึงฮิตายทิ้งเลยโกลูกทิ้งโกจงจุนลูกฮิจิอาจุเกนจงสตีเวียพลานเทชันฮีกุมขัดนาลีเวจะโดอโลบังว่าเขากุมขัดนาลีเวกิโลเทหินฮิจิสตีเวียอีพามอิเตเลจีนิเคลากิมังเฮญี่ปุ่นลังเฮียลังหอยลังเฮียงเลยตัวโคคาโคลากิเตโฮอเตียงเลโคลด์ดริงส์โฮไอจีนีสางาจูฮิจิสตีเวียเฮอามันจะว่าฮิตายอาทุ่มดันจู300 times จีนีเคจิขัดจีนีเคจิสมทุมโตดูอาสตีเวียเคจิขัดกิบังเฮเตียอาทุ่มดันจูฮิหินสตีเวียฮิไดบิติสเนาะดอนเทียนdiabetes hilo no don thein ita sa I macha negative effect umlo he hichi atu kalung ana lut ma in ka hin pujin hichi company ho chu nga ve he infala ka hin pui even churachan pura khatwe ka hong pui he hiti ahin government is the mother and father of its people akuti al ipininga government in agyal kholo habji ka question nahi government first force aman masanga to before using force awareness apia ngajin cm banglo akona secretary na kona asi tawgorabadi yaroi tawrabadi phagani kota fine tawgani natraga jo to ahi thei poi because thinglang mi ho chu thinglang hi to khat ki hi forests and tribals are one we depend on each other forest on ho chunga depend abol he ahi wang set ta in ehon forest chu abei theilowa inagelowa king lago hi abei theilowa inagel pau hi eho ifelun but forest in eho ifel po win hi thing lago ten eilung set no win ei hon go azu jong le thing le go nisa asat jong le thing le go om ji in go jong azu in hiti chun ei hon wang ik lang khat na tribal kiti thing lang mi kiti chu I culture I identity chu thing le go a hi ji ngi na hi ji chu ki khen thei lo hi ji a chu ken jong ha ta tunin government langa mp hi lo hi zong leng a hi lo a hi le I ma cha hi zong leng po nat na za la chui ta hai kan na sai le a hi wan government never paid any attention a khuti ai le hi chila yang chun live stevia plantation hi you plant today after 3 months hi chi chu nangin na lo the tai ai la kum khat na hi 4 times harvest ki bol the aman jong chu khulang pe hi akuti ai le ipininga government en hi che agyal kho lova nam phu a chu mi pi te bol the I poiti government must understand that you cannot force the people the first thing the government should have done is to give awareness itipi dingam not by brute force understand bol sa ngayin he head sa ngayin he Sapang dong khu
now sen chapang ho yong hu force a ibola hi le akichat manin kapmin tin bol jong le alung thim chu convince ki bol lo he so government must convince the dwellers the stakeholders hita to government awareness hi ape phot anga jin ipiding atu ni ai poppy plantation hung ki bol ham ting lang nga hiti a ka chang sa ayong analyze ka bol a hi le it's not only because of easy money no aje chu ipam tili easy money ki ti chu ting nga plantation a bol hi very difficult a hi ti akiza in he easy money hi be se lovin ama wang ting nga get thai chagate hi lambi su lei taba kati jeng jeng thong su lei taba hospital su lei taba school su lei taba kati a hele loi ho tham kha chun hi chi chu mi chu itam teng le chi chu hung ki sem de he ti yong chu idea e na pevin hi chi yong chu adi nai ke mu dan in wang for example government in mun khat hi chila ya chu market for example Delhi all Delhi mean crowded hi mama ding khu government in na he in new Delhi ti na bolu le mi chun gui ati agam cha ki cho ai ta chu plan government in plan abola mi chu dim pa hi he tabang chun thing hang gam jong government in we are going to develop this area we are going to build hospital we are going to build schools colleges ti hen lang lampi ang kasiem di tai tile mi pi te chu phai cha ma hi ki not lo de ti hiti chalai ka chun na kha lang ka ting chi jong cha din anjo lang jong la sai kit now to the first point of discussion hin la in hang pia chi last one in to poppy cultivators a ti pa chu neu chat comment bol te ti hin la na je chun tun pu bedia in nang ma lungel neu chat in sai le chun ki pa min te amasan pathen ka thangwa in abanin anchor pu ahin impact tv sopi pu khailun director pu ahin kazan kan pe in chale panel discussion ka to khom pi pu hol khomang hausalang sanga lam kai khat na hin teng le pi kim gang te honorable xmp to chun thu ahin seitan ken ke tunia hisalaya khong jaw hi pakai jala pathin thu dola ka view alo la ka longel share alo le sei khom dinga avela kang jaw hin ichi poppy cultivation chungchang tho hi phat khana phat ma sayong chun hisalai mun ma hen discussion anaki bolin kana sei bang chun leisit hi pathin sim a hin sim ti la na sim cho he e chun hi chi gam sunga hin ipu ipa te yong pathin phat khana chun ana puilu nin phai cham gam jong amin thingthang gam jong amin thingthang gam ipu ipa te gam a hin wai hop na thunei na hong ki khel in british te khanga chun igam sung hong to pha wa chun uprising hin rising against the invasion introduced pam hichi ananang wen a hele amin chu ipu pa te hon min an sa in khel azona hin british te record chun adi pen pa khat chu am tan he tu hin adi pen pa bi Kuki rising ai tan he ye chu igam hong to pha wa ki phin chu Kuki te british te against ne ki phin naw cha he hichi gam hi ipu pa ten ipu analo sa hi ye chun gam ki ti hi pathin in ki hin so le dingai pi hin china te khun china gam khun orphan ampoi a dictionary wa ampoi ti hi speaker khat taiwana kumli pa khan ase ne ai chu leiset hi nu hin leiset hin apeng zo sidinga angai chat kham produce a bol the I mother art no he ati ye chun orphan igiti wa hele mother art hasita hi dham ati win china te dictionary ang orphan ki mulo he atin he je chun tu ni hin wa hung lu nin hi chi gama hin wa hung lu pa chun krista to 2000 AD 30 wela ki khen be pa chu wa noi le se hu do dinga mi pi yo se hu do dinga hong pa chu tunin izun yong ikisa win izun yong hi krista nung ju christian te elole pathin cha te khowa cha te hi ta wen he ichen naw gama hin le se na itu tu chu aga elo di wa hin pathin jala chung
mẹ họ ai lol nè thế à phát ta thinh phung hỏi ta cái phụ vin cái tụ vin ít cái dỗ thì cái hình số về chứ chú China ten murder art atiu mi him zo se dinga ai thei pa khat ki hin so thei pa khat atiu cha di in ai le why home yong thune hong ki khel ji in hi ji gam sunga an ping ma ho chu lam ka hong ki ha wa hong ki khel wa hi cho hin adi in tun present government hi biren sing hin hi ji le se chapa hen lang an chen na ki sei le na gam sung mi yong le an ki hin so na tu ne e ju ku ki te ki a hi poe na ka le Manipur a thil bol he ka ve in to sim decades masanga hi chi ka ni le he na ki bol tan he e ho ala sa ai pan wa min se po ai pan hin e ho min se to hi lovin adang ho yong cha an zaw be ti hi ken nong tu na ka phon do nom he a hen ka sei nom chu hi chi thil ki bol hi poppy cultivation chu a far reaching effect chu ipititam tile e hon hona itu hi Indian government jong hin phalna pen agam gam hin atu in he Manipur yong hi phalna na pele tu na he boilo de hin phalna yong in thum povin in thum lo je chun tu ni hin present government hin center government dictat na wang abol he poiti jo ke hen agama thil pha hen ti a cha bol he so bible ki mudung zo hin why hop na thune na hi pathin thu sa lo lo he am chang se he pathin tun do hin pathin sa hi achuti le tu ne nang le ki amin se pon pang hitin hi jong le hen ta sa le thaga wa tun sot hin kem lo ni ding ai that do saw a hitan krista hin thi nung teng le wan gama hi im khom wa wan gama hi ton so na len diu chu phat chi sa boi na ho khang a chun ki tha tu ka ho ki ha lai a chun le se chu i chan diu wan gam bo i chan diu ti chu thu cheng an thu sin om ne alang khana ka gel le wan gam i chan na the chu le se chang hi jong lan wan gam i chan po le cha phai ka ti hin tu ni hin poppy cultivation in bol le cultivation hong ki bol far reaching affecting phat mo ji chun present government yo decision alan last atuni panel discussion a ka hong jaw hi hi chi last warning hitan hot dollar itin gel am elo gel longgel sei khom dinga ki hong ji chun hi chi hi poppy cultivation wang hi against doctrine of Christ Christa doctrine elo ta sam to dollar chi wang hi di lo he ji chu iso pi khat thi ne thading bol do ke ti yong chu so pi khat ki pal hu ding bol do ke ti yong chu angong sum he ya khen an tui khang le ne kle lu de phazo ki ti ye jun tu nia hin kho chom cha pui pe nuwa he I cha te ho inau te ho yong ne pha ne diu chi de win teng le ne le go jong sum le pa yong hi am chi nan a theng lo la ko na kila do yong min a thenga kila yong amin ai wang a theng chu pathin a de ti chi he win ai le tu nia government an man cha ai nai tha se la lai nat ta kha chu I pui pa te khanga ko na ilu naw gama government in particular the public awareness le convince able ma sangwa hiji program an jp to a last warning a hitan a house ho yong hong ki mat tu sim ho hi kaza a hele na ka sa he jingin aje chu puro ka gel do en he lengpa puro chu Alexander lengpa chun amat zowa athudo chun ipi iti ki bol le na de yam dil leng banga ki bol ding ka de anati ye chun house a khat chu songkula atan jing chu ka gel le atang a hitan ama cha long thima hi long thai na dong dam na chu thei lo ding ai tan ye chun abana atan ki lo de ding awang chu ai thea hi le why home thu nei ho thu anung dinga chu pakai no ai de wa rom mi te henga ho sol cha pon na se ho thu nei why home ho thu thun nung aji chama ho pathin thachana tong ding thil di lo bol ho chunga phula dinga pathin thachana tong ai ve ti ya kai ya na pi ve ti he rom mi te henga ye chun tunin Christian khat hi na win why home thu nei ho chun why home pha yong am ko min why home phalo yong anamati leng te to simang I heaven ye chun tu why home ho hin ade ji pi ham til igam sung wa til se ki bol ti the far reaching effect mi pi tam ta thi ne the man the ka ni le bol pa su ta ngote ati we hin ye chun e ho ki sei pi wang chun Kuki pi hin Kuki churches ho hin organization jo sen yong hi poppy cultivation akidei poi ti chu avel vela ki sei a he tunin na avela ka remind no min
ye chun hizong le kaso pi ko kanau kanu ka pa ka pi ka puten ki hin so na dinga na bol wa hi le bible apa kai sun oi mo na chan lo na ding midang oi mo hi na ti kin kaso pi kha dong chu le se chung hin sol cha bor roma na che le rom mi ti chan bang thon ati hin le se na chu le se han la in wan ngam hi lai 2 square mil ni ngai cha win ni khana mu jing ka ni ha ni diu a hi le hi chi poppy cultivation hi a phat chom na sei lo yong min a phat mo na lang chu ta sa yong mi hem hi e tha he drug addict ki ti koi ma hin sot lo he le se chong ki thia ting le drug ni ho chu wan gam alu ni ti hi ki za khalo lai he ye chun wan gam yong I chan diu le se yong I chan diu chi nga dap ve diwang hi ken yong kalung thima ka gel ha sa kan sei sa yong he ye chun ta sa le thaga wa ngai dam ka chan khom pi kan sung mi te ho mi te ho pakai la cha ho cheng tu ni hin igam sung wa government tu nei wai hom hon thil abol pau hi het team na zalin thang dom lo le inan lel man wa hello het team na zalin jp le hen wai hom tu nei ho to long khat ta khana ipan hom chu in ho chom cha sunga dam na hi ti yong ka sei do no min he ye chun dunia panel discussion na hom ki ko na hin ichi poppy cultivation last warning pawang hi gel kho hitin a hi thele het team na zalin ngada ve le hen pakai mina ta sa jong thagawang phat chom dir hi ka het sa no ka dei sa na ka phod do no men he ke pam le zeng en dungel ngai dan chom nei se na mu dan chom hi je chun a phat chom ding ka ta sanin last warning to poppy cultivators ken kana ngai chun mi tampin na sei kana za chu phiamiti le chi di tama jong le ke noi si na khado me ai lo le ki vet si na khano me tia mi asai mi tampi o men na ze chun he chi whole war on drugs ai lo le fight against poppy cultivation he mi bang kha chuna sei le ai ho chunga he ai ho against communal propaganda hi tia sei loi jong men na yes or no boin no hon itin geluam yes or no ga sei thei jong chu ai to na yes or no ai wanga chu to hi I hon government in a sei pa hi a sei ma sanga no iti sawe ta chu na ta government in a sei pa hi le a thing ta sei rang chu thil khat mai na a thil khat chu pyam de le tu la ya hi zat khat jong hi economy a chu mi hi bu sap ang hi ai le zat khat chu na ji chu min ayang sit pi na he ji chu I ho ke ka sei rang ki sei chu na hi ya chu I chong chu inu mo ngai chu na ai le in yang sit pi ho chun I ho sanga sangza ma min mayo si ai zo thei du mun au mai ta ja chu government tong ke tho tai le I bai lo dum ki ti he ti pa chu na hi chong chu he the mo ten alang kha na chu I ho jong hi za le na min I bo abol pa chu pum yang si jong ke poi ti ka se ro no min na a ke se ro no nun pa chu pham de le ji I ho le ho ke pha sa wa le I man tha ni ri jong hui ke nai ja chu na he chong chu ki se num ke da lo hi na ya chu knowingly or unknowingly ya chu hi chi hi accept mo ba pastor reverend social leader hon a phapoi ati pau chu hon no mu te na khat na ani na chun government a sei wa nga chu ja madam kim na sei chu tamong chu kin jong na ka pom da ni chu ke gang chun government na CM pan a sei ai nga de wei poi na ka ti chu ei ma hon jong am ha sei ma sang pya chu ani ki sei ji him bo chu to development langa lunglut na ke ma ni jong chu development langa na sata lunglut ka hi in he chu alternative of poppy cultivation ta project is anam kan ji ai tan na he chi kan ji wanga chu ki jo di lo chu na hi pham de le tui khang len thi khe khe ki la ro ta bong na a ki a chu to a hi I bo no wa inglut khom dingu na I to khom dingu lung ya se khom dingu he chi hi poppy khela hi na kani khela hi pi pha am ti yong hi na I hul khom de ta chu ta chu na he chi hi solution chu I cannot find alone na or you may not find alone na but we have to come together na and find together ti chu cho participatory a I bol de cho mi bang khat chun a bol ho lo hi ka loi ngai ta om cho a mo hi I mu vai le na alung koi na amit thal pil e kap di cho na a he wanga chu ka loi ngai ta jaw be o chen na a he wanga chu ken to mi pi ho ang ka sin chu phem tele
cái là nông thuê tập bồi thế na ai chú chỉ hi tu mà sang nai cha chỉ bắt lên tùy area khu anh ta chỉ bỏ tới lâu rồi na hi chỉ drive na wall on drug lo hi chúng cái khai ta cho hi lang ai cái cái xe cho lẽ hi lang mol la khu anh nói là tùy cái này hết rồi na nói lang xe con tùy cái này vậy na ai là tùy bông area rồi cái này rồi hi cho cái học cái hình cái xe tùy hem tiền lẽ hi chỉ heaven of water na tùy ho đừng van cái mi cho lại na tùy ho đừng van cái mi cho mấy cái nhân tin go dùng tin thiếu mình tin na no vin tin hi chỉ tùy ho xe khu cái lạ na hi chỉ Putin học cái mình lại lại pas na hi chi project lên ta num chu avata ho kang cha na chu lai le mình lo ho tiang ai le ka ni ki lo tiang ai le a tui chu a so mu wa lo ka mu wa na a lo hum khu wa kho su theng wa na a noi na chon ka don ji yo na am na chu hi ta ho chu i vat nai le so pe tai sing theng ta se la chu pu biren sing sang a chu ani ke ma sa he ti na ka se no mi ya chu I can be the right person na to and I'm proud of this na movement na các cái part thôi rồi như chúng ta để government ít thu pi me thu hin na a movement chu ho ni pet ma san ti pa no mo te na yu te ka de chu ai chu le set hi agwatan na thing mo mong ki mo ta lo na azung aza zo se na ke chai ta ja chu chi it jong amin tvet la jong amen na masanga hi to hi alternative ba ki ti phat la chu na alternative daw lo wa wang chei thei lo ve a hin ni het dikhat no chu government mi mon chu jong selo thelo he na ai chu pham dele government in api nga lom ho thing hang mi te hi pi lo ji wa hi means upai ke dele num thei pon na lam pi dang inei lo ji wa chu ka na hi chu wa hi chu wa le lut chat jing hi zo na hi chi hi pathin thil pi la na la liu he na chung a lo ho jong hi innocent that na na in chen ge effect am ti helung chang al hoi chona a ki chem ho business mi ho hi ta hena sa a follow cho business mi ho hi chona hi che masang siang chu kum som ni som thum masanga hi 1980s we lai chu drug hi ai ta chu a hi bet ma tu ata mong manga hi min ani a tu ata mong ma mi ki men bo chona ai ebola chu hi chi tu ho ai mi te ni bola hi banga hi na siam pa ni banga i bolo tan tam na ti pa chu cho họ ta khát thu ki za TV a jong Facebook a jong ki mu hi e khat ho bung hon jong hi chi poppy plantation ki bol na sum chu tight except a bol lu ve ti jong ki za kit na ateng le lang khat na gam noi hon jong text ane ve tikit a hi le aka la a chu Kuki mi pi chu government se ai poi phai chama me thei ho hin aku ki te chu ki mu ai e Burma a ko na hung lut ku ki hon poppy plantation a bolun thinglangam asu mang ta we ki ti he ki za jiang he chi hi ai le ken ka sei nom pen chi i pam ti ai le a zo a anchor pun aga se ki noi se na yong he u me ama wang chiang chu seida ta diu hitin igamuhi eho a hin ikisim diu chi chu ke din mo na in ateng le ipidinga poppy plantation hi thinglanga ki bol ham ti hi analyze ka bol a hele gen thei chaga te chen na ne le cha jingka ni hla a ngari na sanjong ki cho zo lo atam zo hin hi chi chun acha te mi chi na la mutawin acha te le kha sima sol zo ta povin akhuti le azo a por ma sei banga a poppy cho a hin tu ai le hi chet jing dan a le ya chi hi tai ka cha te le kha ka sim sa the ka mi the banga ka the sa the tai ti la ma hi survival langa hi anala kha win te ti hi ka ta san hi ama bang hi che survival chun a chai na hi e ho ma ikitha diu hi extinction ti kha chung de hi ji chun about hin hichitam ta seun na poppy cultivation a phat na hin a phat lo na hin mihim chunga ta sa si na thei thil tam pi umin ze chun a hang pi khat in impact of poppy cultivation na social hian lang legal aspect hian lang a hi lo jong le religious aspect he jong le na cho a hi itapong impact anem poppy cultivation hin society sunga hin hola bi lama hin a hi lo jong le
dan le mul lama hin na choi lang pin chom cha chan ga sei khom diu te negative impact na achu impact pa hi a negative langa hi alena len hi thing ta se da social impact pa na child labor long mai na child labor hi chapang nya cha cha ho hi a dei vin na tong ding na hi chu hoi langa cho pha ki te dam ka ti cho a pha nai sai lo hi a ji chu 1 ton masakal ti da bang na na anyau hi lo cho large scale hi ta cho ta small scale hi ta lo hi na large scale violation hi ta cho na human right child right violation chayong le nu pa jong ga ki khan tam ta na chayong le mi pa popi khadakania lo lo thing ta mi pa ho chu a de nu me mu the we na ti hi phải ta chơi riêng trong cái hiện này na à chú sẽ làm cấp bản này hi cho hi dan tam tam hi ta cho na alom pin na ji ni thum kop nong he na agu aga te na cho tam da hi poi na a ban ting le Christian sa khwa jong ta yo ai se ma banga chu Christian aspect ngai jong chu hi chi pum tha hi thelo thela hi na ai le pasal ho jong chun a het wa na ai wanga chu hi chi a ha se vai le a tai chu tam ta lo ding a chu na hi chu amon hai na sa phat the bu yi wa na ke chai na hi chi hi ja chu hi chi amba na jong chu social dignity jong ke chai ta chu social dignity chu pham de le CSO organization no hi eloi go lai ke pa ngam lo ta chu na ai chu amo hin ai wa se ma bang wa chu isu bi ho hin na phai cham mi ho hin politicalize bol ji chu thing ta ke se tan de na politicalize bol wa igamu chu anu inu le ke lo win ti nu le du ki tu de ki tun ti du ke na ta to na a he wa nga cham ho chu to a ha se nom pa hoi pham de le nagamu na lung se po ve no ata ta hi ponte no ata ta hi poi ti amo hin hi chia se nom ni ba na hi ta ei bol ho chu me ai ti a chu instead of am hona sei sang ma chu I hole hon na igamu chu kilim bolutin na maintain ki bolutin manage hoi dan bolute ti pa chu chu tu na hi hon imi te ho ko ma I hon I pi no ma pa chu ilom na he chu da chu I hon a maintenance to a management pa chu paten bolutin thing I tu de ham agricultural amuchi tu de ham horticulture muchi tu de ham na a le pi tun ti pa chu to a he consultation hi hai ta ve kha hi cái mà mua mong giao này là chỉ biết số sinh lâm cái này na căn cố đi của tôi na căn cố đi ngô hay cho vào hi organization agency khát dùng chú identify building project khát gì đi ngô na project gì đi ngô hay cho con là chú CM pa và chú chỉ hi IPS hay na IPS nom lo vai lẽ am mà dùng chú stereotype na intervention stereotype intervention bol hin den na don like is schedule kurol sang khat be na am na nu ga de hom pe na hi chi atem bol dingu hi chwa ko na chu I hon CM pan hi chi ata with honest approach a bola milung se de hela na hi chwa chu ata jo ke de ti pa na tu na wang hi ken na I ho ei mit te ho zo sima sanga na hi chwang ka sei ngom ateng le na pu hol khomang khat ka sei nom chu Chief Association nang chairman hi chu na to a hi vice chairman anywhere chairman vice chairman ki paum the yengin cha ga sei no igam mu hi tham cha khat poppy plantation everything is interrelated hi na hi ji chun ka ga sei no mi hausa tam ta umin hausa ho hin agam akho aveng hi in somni som thum som li som nga thin na be se ha poiti jong ha ki za in a ipi chu hi tale hausa khat chen na chu gam chu te a khu te ale tu ni a hi min ipi dinga I chung wa hi chan ya noi se na le I chen naw gam na san hi through forest reserve forest ti tabang ipi tabang aman cha wala pi ding e gu hi iti I bol di ham ti khat hi ken jong lungel na kan ne yin ele chi ne khat ka ga sei do nom chu mi pi te to ki holim na ba hi hausa ho jong lung len ta in pang tao hen agam chu ke ya ti dao hen hi chin hausa ho ki ho to hen lang gam a ong lai ho zo si chu society khat hausa I ja ham khat a sang ki ho to hen lang society khat se me lang hi chi gam chu hi chi for example hausa a hausa pa gam hiti au min b a hiti au min chi chu a hele gam chu I za he do the ya hi chi chu society mina I bola chi wang hi mi pi te
society gam he ti teng le government in anu ta hung chem thei lo de in hi chi teng chu le tu anaga se pen ta chu project itabang bol thei ham hi chi gam hi society a he chi house pa he ki ti lai thei poi house pa ading chu neu cha cha government in hi cha pe ho epp scheme neu cha cha chu house a ko ji ai a bol hin tu a chu chi chi hi lon house ho chu a thang in ke ho to hen la gam chu ngay lu ta le za ta house hon lung gel tu wang na gel lo wa hi thei ta lo hi a je chu na chang se agam na hu do lo de he i kho pum pi i mi te pum pi hung zaw lo an na zo lo di hi to a ki bol da ni chi chu house ho dong lung len ta na hin pe do wa gam chu society mina register ki bolding ateng le hi chu hu ding ai chi society mina I bolding le project le ta asang project hung ki polu nin tin hi chi teng chu le hi chila ya gen thai ta amin anu ape a foreigner na hi refugee na hi chi chu na hi kagamun na su se veti ta loading hi chi je chun chi wang hi pu hol khumang lam nang jong lam kai na hi je chun hi chi tu anaga ase meeting ka hin bol de na ti jo ki pa be sen hi chi hi bol do te go tin igam hu hi te ti hi ka ase no a hela pikim ki pa min na sei bang chen cho chu way forward hin na khunungai to thei ho hin a hela pu obidia an jo ka do bang hin impact ipi hidem na lagau lam hian lang ta salam hi jong le poppy plantation cultivation i bol hin kani lei lo hin lagau in khu hin lang ta sein khu hi jong le ichana to kha the na mu ki pa amin hi che cultivation e bol zo wa hi min term e bol ho hi hin se so ran tan social lam kai te ni no ken ka sei nom chu jo wa how sapun hin se kha chu open secret yong chu hi chi cultivation na tham khat aning thing je ho chun they have dual partners na several partners it is against the law of Christ chu Kristan nung ji hodinga di lo so ji khat se nei dinga pakain e thupi naw yong chu ki pal ke a success ho yong phadi lo a success lo ho so jo wa child ipi ham exploitation yong chu ma chu against the international law yong ki ne chu to chu wa skill ipi ham cultivation ibol wa hele ana to yong tam kit ngai he chu cha chu chapang ho yong chu a phan lo chang lo ting hi chi poppy cultivation na involve ho hi ta asang dam na hi dam sel na hi anei lo chu ka het da na hi anat now hi chi nam ho hun hi chi poison ti da ai na chu poppy ki ti hi lo wa yong ki mang chu chi life saving medicine stam ta hi jawa so chi hi country as a nation na hi selected states so plantation abol so e ho ayong selection mu leo hen e ho na ibol the su ama bo chu Africa hen na hoi la hile hi chi poppy cultivation na hen abol hen akhang to we ki ti wang koi ma chagam ki jalo pi so hi che e chu pathen do na ki bol hi je chu tu ni hi pi kimin wayward onward na dinga thil phatam ta hen sila last discussion na ken yong kana sir hen aji ju kanam mi te kaso pi te ho yes ke yong Kuki chin mi zo yong Jerusalem ma khong he ti yong sai pi kho yong present kana bola hi chin nam mi te la pen ka hi ka ki pa pathen ka thangwa ai le chi te dinga thil pha khat be bol taw na ki manga taw na ti lo chi ma cha chu upai om lo le si na cha amma bo chu ta sa yong hi khin so na dinga hi thil pha khat mi ti kana gel la tham khat remind kit leng tunin hi chi impact chu religious side na yong ahoi bon ting le house ho bung hon olol pastor hon so ma khat kala chu every church member to ho bung pastor dinga kamiu chu kamo po na chu ho bung mi chu ama chun so ma khat hong tu chu hi chi suma na tu chu hi thei lo re chu I don't have the right to say anything hong pi le kala ding hong pi lo le ama tu mi him chu so ma khat api hu ke hong pi lo pastor pa pi lo pi chu pathena dinga pathen do ki ka chu ye chu a condemn bol the hon pastor hon so ma khat lai ti se ye chu kalau chu them mo ne chon okay fine last time ang chu admit ka bol them mo ne chu ki ho mi him ka hi le pastor ki ti yo chu a theng sa pe nga ki um lo pi mi yo se mi chon se a pen ki chu
mi chon se apeng ho chu pathen hin ta san wa kya ngoi no thisana kisil ngim ji a chu kya ngoi to a kisil ngam ta phatai ta hobung jong ngai lu na zala mo po nan pi azon khut thing pitera hung ki peson pa po ma hung ki peng ki pa to khut thing e hola society pa sei khulet ma sa pen chu nagle na tu a jana pe ding monument ma ho monument khat bowling ka tiu chu pa sei khulet ba na palun kim te ho na kaloi no Reverend Dr. Kim Wai Phit ban ban an bol chu khut thing hung ki peson pa a pastor ho chu nang layman khat na hin a hil len naw chu noi mo kha di ka de lo sa ye chu koi hi on ka de lo ye chu ken nong kan ki sei khil kha pathian tu sei ho hi ka khang don lai chu ki wa an de he lo ha di ka da sei kha an tin ka de pang tong le wa je ka hin kho thi dinga ka ma chu ka lung thi ma e kan e sei pi chu nangin pathian tha cha ho na noi si ti chu e na sei pi chu ka ki si aji ya chu ta sala lo ka wa ka so pi ti pastor ho oi mo po ye chu oi mo na chan no ni mi dang oi mo hin ka ti he tu na pathian tu do la na ya chu tu hi impact yong chu a hoi poi chi kitu wa phachom yong he ampa sumna pai nei house sound is app ips ta ti koi ma family ke jalo so poppy cultivation hai ya chu tu ya kuki hon bol kuki I mean si song chong hi zo so 30 years ago ayong anaki bol ta si he e ho la si ya e ho ta chi ho I mean si le equalize ball ain e het diu khat chu pi kim gang ten se banga chu ipu ipa te ka ma I chen igama I chen chu refugee du da ti yong le asai man wa chu agam ne hi dan ha bunglunga yu de ha ka se chu ipu ipa ten gam hichi gam he defend in the ball wa anahu do wa tunia hichi igam wa chen ni iti hausa khan mi gama chenga ne ki ngai to ham igama chen hi ipu pa te gama kati jo na tuna yong hi ipu pa te gama chen a e ning su ding du da om jong le tuna ne zu nom ne na gam chen ki zu thei chla na zu thei ti chu na nga he ti na cho aji bidan yo na ipu pa te pathen ana sem tila ana sem gam chu tuna hausa na hi zia na zo thei mana na zo le alangana pathen jo ka sai bang mother art chu ikhin son diwa ipi usula Mahatma Gandhi wang chun hichi mother art hin can produce everyone's needs but not everyone's greed this Mahatma Gandhi na they said in produce a voltage ingai chan ho jo se isu brit I greed no inei pok kilo set pa wang se produce a voltage lo yes dunia hichile said inei lai wa hi min khulang hon tin se na khulang hon tin se yong le agama na chen na khu na veng chu all mo hin min a se man mi gam hi pui na pathen toi pan di ngai pathen in ipui pa te phathe bolai mun na chen sa sala tu na I chen na gama pathen toi pan lo pathen ha so le se gim na chi chan di hi alona azona je fa kain la sa na lukhu niaw ki khu inting lukhu lien ki khu jong ne chep tanin tan hi jong ne cho wang chai pui di chu hu hin na tu ne pathen I piku di jong Krista pan lo la chaman tha na ku he ti tu ne hin kho wa hi Krista apan lo wa house organization hen lang social organization ip organization Krista pan lo na organization chu man tha na organization ai ka ti chu yes tu ne hobung mi koi hen lang gam sunga lam ka MLA minister hen lang MP koi hen lang hobung sa Krista to ipan khom lo le le sit chung hi ama sim sa gam hin aman hin kho ap hin aman pha sa chan hin di he akalwa kin thelo de yi chun pakai mena ka tim win Krista ta pang khom le hi chi cha chun solution ome government thu yong ni nutin pakai to pang khom hote ti chla sa ka epil na he ke pa min a hi le China jong mi ta in tin tam ta sai lo hin government hin adi ban a chu e ho gam sunga he apo bedan jong hin sai ta in poppy cultivation he ki phal lo hin na ze chun hi chi to ki sai dan le mol tam pi min tin hi chi dan le mol chung chang hin kapamangin neu chkhat hin hil chen ki pa min te ichi hi dan le mol hi tam chakhat sei dinga pha khat chui piam dile e ho hin government police ham politician ho hamen ala siam pa hen ichi hi a pha poi ati pa hi ama personal approach ta bangla ama personal interest a sei hi sa pau jong hi chi hi neu khat jong he thim ri ba na sei ngai na ru le tham khat legal ya he thim ri ba chu isi no mo tham khat amen na chi hi narcotic drugs le psychotropic substances act 1985 hi athwa thupi hi chi dung ju ya chu
section 47 hi ase chu piam te le government official ho duty po ho na ko hi yong le hi chi ho aman do amai le na amu a he amai le phatake a report ding hi na ti hi um chu a report ding chu amma ho in chu hoi take ya avat sui de hi chu avat sui lo le amo la mo ka jong ke ga na tam ta um hi na ti pa jong hi au mi hi ban ting le section na 18 narcotic drugs le psychotropic substances act 1985 ma chu NDPS dung ya chu punishment kho ta koi hi jong le hi chi involve na azaw ho jo si chu kum khat kum ni ai lo le fine na 1000 asang na hi mo hi giliu sa ding che le jela ki du sa de he na ai ta che hi am saw me 1985 na langa hi chi NDPS ti chu narcotic drugs and psychotropic substances act 1985 ba chu hai ta mayo sia num sai tai ti jong hi chi heutin tu atha hi mi tu le to government po ho en na anu mani nga chi an po ro ba mi amo man ni ti jong ai di poi ti pa hi chong hi ei mi ten chi het du na de am ne hi chi chun even hi chi section 25 1985 act NDPS act dung ya hi ko hi jong le cái tờ bằng số cánh quả mà số hết cho tờ bằng bỏ ho số các chén xã na các khu sung các chén xã giống na cái giống số mệt thì cái hình lại na thì đàn khu tao mà hiểu gì anh sung chén xã thế lô đinh cầm con chén xã thế lô khu sung chén xã thế lô đinh na thì họ chân ya hết cho hết ép mệt thì chỉ hỏi tại hết điều gì hết chỉ chun ai mi te hin hết chỉ rất họ gì hin na lung neo protein chỉ rất họ dùng thì chú cái số nêu bổ te cái gì nữa chú na cái số nêu bổ tin abana hi black and white purple ít thì tập bằng bao chú illegal hilova legally mio should accept thế sum hol này thì rất tâm tạo mà na thì cho vào hi mi iki ho sẽ sa kinoi sẽ sa bảo vang hi ano point a hen la tham khát vang chú ít xây điều lệ mi pi ho các phần pi nom na chú piam ti ai lệ government hin hay tại thing thang a hin a hi bang tan development hi tol the han nang entitlement ki ti pa hi na entitlement ju amu ding alom ho scheme ho chu paten mu hen na job card jong chu a hing sel pe hen na a hel le agriculture la horticulture la ho ipia ho jong sa bon in a hi ding bang mu sa hen na jong le entitlement ki ti pa chu lampi ho jong chu ayo wa sei ma san la jaw ta in communication hai tan bol hen na jong la transportation hai tan facility pe hen education jong chu phaten pe hen government nan to hon jong phaten a hiding bang tai dum hen na hi chi chu a hi la wang chun hi chu to a hi popi itiu kani ki tu dan le kani langa ilung le pau hi clean government na government theng ta itun do po wa le na hi cho ha hi na ki lu neo lo ding hi koi ma cha chu wai bol lo de ti pai na hi chi ma sa pin government hi imo sa thu ai po in government hi issue ki che ta to di de ji ba na hi chi hi ki che ta to di wa to jo lo ji ba choi mai bo ve ti jong chi se no me a hi wangin hi chi chu ni ho jong na ai ma le excuse la po ta ka ti na excuse la lo hil di wa hi a phalo chu ngau te ti na chu i se no mo he ka ti ka se no me ipidinga tuni ahi every front ahi attack ei ki bol ham ho bung yong amin si sa tawin tithe offering alave atitawin gam noi ho jong tax aneve atitawin aku ki mi pi yong chun hichi poppy plantation mong hi bo hi sum hol na theya hi attack he ei bol jengo hin cha ho hello kititale I macha hello phai sunga cheng them khat jong hi aku ki hi ji a chu e yong ji ichi na a hi I mai mo di mi ma sanga yong hi thu se yong hi ha sa ki sa a hi a hin ipidinga ka thu se sentence yo se government thu hi ka se hami te ala government what is due Roma na umle rom kitipa cho adi in ahi ama bang
government chu minu mi pa hi le scheme izat thing langa dinga ki hona achun kaza in thing langa hi 33% hi thing lang mi te ade hin aiwan 18% bo lu da hi kiti hi chi ji a chu tu ni ai thing lang ma khan to no lo lampi avela he ka sei no me lampi le I ma cha lo akhuti ai le sum hoya ki hol di tam ogem thei jaga ten hoya sum ane acha diu bon mu zo ta lo acha te chu iti khan to dham hi chi ji a chu government hin a responsibility hi tu ta lo wa a duty bol lo wa force man cha a mi hi anok ta attack ball ding ati wang hi ke wang kanom pot hi chi ye chon scheme a pe ding ho pe hen chule MLA minister ho lang hill area committee ho na a ball diu bol hen lang mi pi chan ding ho zo se chu hoi langa hi lo hi tam hoya hi be pa hi tam hi chi ji chun government hi mi pi ngai lu government inei yuwa a hi le mi pi government chu itabang government hi dam of the people by the people for the people hi chi kitun do na dinga chu mi pi ten vote a sa anga yin hi po pi last warning a kitiwan e ho dinga chu in kho na hi le hi chi chu ang final ji ne mi pi ten ama ho representative gam sem ding le mi pi ngai lu ding le khan to ne hin polu dinga chu mi pi representative di ta chu assembly a parliament a to ngain hi chi dinga chu mi pi ten a ki hlen a ngai je hi chi ji chun hi chi wang hi ka sei chana a topic ki bang hi yong le chi a chain a kaman jing jing hi mi pi te right pi ngain hi the voice of the people is the voice of God tun election chom khat na la ye election hung na di a hung thun di teng le mi yo se u keng ho u pho ho banga peng la ding a hin inam hung bo ya he koi hung do am a thinga ma hung po do ngai hi ye isot do ho hian lang isot do lo ho hi yong le nam ngai lu ka he ti ai politics a hung jaw ho hi lang hi yong le ama ho hi tu ni ai ipidinga thip che na umuwa thip che na hi ipidinga umuwa e lo hin po na ji abo ki phong do hi in hi chi ji chun tu ni in wang e mi te za na le mi gin na new cha be isan thei na di wa cho e hon mi pi ten ikil hen no anga jin hi chi I hen do pau I hen do nu chun ilung gel bang wa hin to lo le mi pi ten khut na tho hi tu ni a chi cho hi lo ji a chu nam hi noi se ta hi te hi ji chun mi pi te I kha do che ungai hi ti jong ka ga sei no ki pom he zing na ken yong kana study khana chu ka conclusion chi he are you to basic rights center kona funding hill area funding to plain area funding ekola than I'm so le hill area fund yong ma plain area fund yong ma MLA hill area hi som ni pi wa plain la 40 pi jong chu imbalance he adi poi hyong le achuti chu hyong le hill area fund be hi enjoy bol le hen hi la kho again thailo di poppy cultivation I bol taw le tin ka te hill area funding pa enjoy bol lo ji he ti cho se pun yong ge len lang si pa hi center ko na funding pat ta separate na pa enjoy bol le hen poppy ho chi ma sa de he poe kimin set nom lo ki bol nom lo he na religious point of view wa adi poi ti chu ka sei sa hin ai wang pikin wang ten hen sei do le chi chu di ka sa he hill area funding ho hung pa enjoy bol po be ti chu ka ki chi he ki pom he zengin lungel tampi ngai dan tampi se na abon chun adi izong kitizing thei puntin abon chun adi pu izong kitizing thei puntin a hin la isei ho zo siu chu apachum hi ding ka ta sanin na tunia ke holim naw he chan chu hi tan tin tuni sei bangun ibol naw ji tampi zong min tin hi zong le asit na aphat lo na e ho khunung dinga asit na ho zong tampi in seun ze chun ei mo ho chung che akhingain che pa hi mi pi ho zo si anangai ho zo si ngel diu vin ka hin ti mu vin na bonun chule tuni Impact TV Kuki channel discussion nangai zo si na bon chaw chunga ki pa thu ka hin sein hi chi chung cho na chun discussion na dinga tui sponsor I boil pi wa hin tui ho chunga zong ki pa thu sevin avelin tuni Impact TV Kuki channel discussion nangai zo si na bon chaw chunga ki pa thu ka hin se ka ki pa